tele ki he te e ngahi mea koni ki hono a set up ko mau loki toko whaia e mau event. Kai he tauni ne si lava mai foki ta mo Katrina, mo James, ta mo ki he nau wa opongpongia mai, whainga nai o mai ahaua ki mua. Ka koe atunga foki e mau nofo, ma wahe koe whainga taa e mau taimi, ke mau whakataha mai ai ki hawhitu e taha. Ai koe fu mea lahia e lava ke whakataha i kotoa mai ai ulope ki London ke whaiha ha event. Ne ka mai foki ta mo ki fine mui ko Christina Lavulo o kun ngā ue ia i Sudan, i British High Com ko i Sudan i Afrika, ne si puna mai pe ne mo ia lava mai to koni mai o to tongi mai mo ne utikite, pa ke sio koe me le hifo koe anga e mau no fo, mo e mau fe ofa aki, mo e mau fe to koni aki, o kuna puna mai me ufonua tapa kehe koe o mai ke mau kau whakataha. He koe whakalata e taimi ko o mau whakataha ai. Hange pe mau tolo hafo i whamiri ka kata pe e taha. Pea koe whakalata koe toi hange koe ne lawe ka sia. Koe pou pe seka mai ho mau ngahi hoa i ho mau tua. He ka pau mahalo ne nau mata whakafula ko fuoloa e mau takitaha mātuku. Ka kunau pou ka toa ka ku ate whamalo lahi ke ngai hoa kunau mau mahino. Ka ko ia pe ko miti pe ko amanaki ke mau whakataha ko he toko nā ki me le hifo ka pau te ha mea ke fie lawe mai ki ai te ulota fie pe ke utari te ka ikai ko e ki whairi koe ke o atu mua me le hifo. Iyo, malo apito pae pea malo apito ngawe lahi mei hena pea ko tawange pe o ku lava e ka o ko listu tuku ko ia i ulope pea pe mo Pitania ke nau whanongo mai ke polokana mai houani pa moi whamalo lahi atu i ngai wheitu uok tau taranoa i he lava me alele atu ke ngai whakataha o kuuki me ngai ako tutuku pepe ke ngai whakataha i San Francisco ni ka koki mau tolu ngari koe whanonga atu ke whakataha ko pau ke whaia te wholau wakapuna tatau te whito me i ulope pea moe ki nau tolu ma te aki i oi api ako ma olunga utonga ma lo au pito ai ngawe malo me hena pia malo mo ai pou teke o tau mo ngawe ko mo foto ke fai kai ai ngawe ko e tau hiva no ko hai tau hiva no ko ke o atu ia ma aki mo tolu ko me le hifo ka taki o ka pau tama ai fasi o tonga hai ko li kwestia te vita vai kona ma mele naulino we ikai ko se fine hivaia mele naulino ai fasi o tonga hai. Malo pesi.
Whamalo lahi at whoki ki a mele ngau lino pe mo hiwa ko ia I he polokalama mo I kawa ko tutuko a ko maalunga o tonga. Pe a ko whainga maria ko ni te tau hoka atuai ki he konga whakaosi o polokalama. Ai a te utukangi heni ki a Elizabeth Harrell Grant pe a mo pai a tupo ke na kātaki o whakaosi mai e konga ko ia polokalama. Malo apito no le hipo. Ko konki I Newsy o ngongo pe o kumau me Britania, the current news pe. Ko na tok osi I visit John Pope II, ko ne fofua people visiting ki Britania hiri e tau tahiwa valua. Ko aho ni o na ton ke faifu katoanga lahi o Margaret Thatcher ko hoko ne tau valu nima I 10 Downing Street. Ko 10 Downing Street ko ati nofo anga ia o Prime Minister ko Britania a David Cameron. Pea o kone o host he boni a govana o California a Arnold Schwarzenegger. Na I fai ai nau ki po lave I he niusi o pehe ai I he palemia ko o Britania a David Cameron ko haua Arnold Schwarzenegger to help him terminate the budget deficit. Ko whanki niusi beia o mawat me Britania he tainimi, ko o mauhanga foki he autumn, o momoko he tainimi, ko whanua momoko a Britania, ka se amuang e momoko a Scotland. I he feitu ko o manofo iai ko mopaia, o kui ko Kent, o ko hingoa o Kent, ko ngoue o Britania, Garden of England. O ko malaukau aki ai pe o matala pe e maua ko o makau I he ngoe kakala o Britania. I he tainimi o ko to e whate ki kole e mereki fo kātaki ko ki kole ai likuesis. Ko likues ko ni pe e lavo mua ke kole atu ke dedicate te likuesis ma James Paasolo, mo paia tupou, ki he tou hei lala o tahiwa walu tolu, ko Alejandro by Lady Gaga. Malo melehiko. Malo pesi pia koe ni te u whinga ke oha ke e tau hiwa ko ia, pia mo I whakatawange pe o ku waulele ia tu ai polokalama ke ka wako tutuku ko ia I Ulope, pia mo Britania, pia malo apito ma mai ngā hiongongo ko ia o te tau hiwa. Ma apaea pia mo James Fasolo, mo toinga ko ia e tau o ta hiwa wal tolu.